Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabonanye na perezida wa Tunisia Bishya ku ngoro ya perezida i Tunisi nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu by'Abarabu. Umuyobozi w'ingabo z'Ubufaransa zirwanya intagondwa za Kisilamu muri Mali, Frédéric Blanchot, yatangaje ibigo bya gisirikare bishya mu ntara ebyiri zugarijwe n'iterabwoba arizo Ibigo ku mupaka wa Nijeriya na Goma ku mupaka wa Burkina Faso. Perezida wa Nijeriya Abdelaziz Bouteflika wahuye n'imyigaragambyo n'igitsure cy'abasirikare basaba ngo ubuyobozi bwe bw'imyaka 20 burangire, azatanga ubutegetsi mbere y'uko manda irangira ku itariki 28 y'ukwezi kwa kane. Abatuye Gadame bafite icyizere ko inama itaha ya ONU izagera ku myanzuro ku itegeko nshinga rishya rya Libya kandi ko izashyiraho amatariki ku nyandiko zijyana n'amategeko byakomeje gutinzwa n'ubuyobozi bushyamiranye mu gihugu. Naho kubireba Kongo, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko ku kigereranyo imibare ishyirwa ahagaragara buri cyumweru kubijyanye n'indwara ya Ebola igenda yiyongera.